Anyang laki din! Anyang laki din! Ay, panag-iiskwila manan. Awan pa'y kwartak nga igatang ko iti usar dagiti anak ko. Uray siyak nga rod na Juanita. Awan metla ti kwartak nga igatang ko iti usar da Carlo ken Carla. Ay, barang ano adda sweldo nila kay ko inton malam. Ay na, naimbag ka pa'y ata ada trabaho nila kay mo. Ngam nila kay ko. Ay na, awan lang nga rodon trabaho na. Kanayon pa'y amabartag. Anya? Ay na, pudno ti bagbagaken ka na. Uray awan kwarta nila kay ko. Kanayon amabartag. Ngamin isarak na mo tingiwat na. Mapan iti ayan dagiti gagayem na. Ay, anya meten ti asawa yo, Nana Juanita. Uwan nga rod, adda ko mati agpalabada, ano sa kong. Tapno adala igatang ko, ti usar dagiti anak ko. Nay, da kayong maggayam ti masabat ko, nanapinang. Nakapulis kayo mat. Papanang nyo ngay? Ay na, adda na patag apag naklablay. Inak man ijay ile. Kasta? Ay na, naimbag kayo pa'y nana. Makapan kay manan iji ili. Ay katuan mapanak. Ngamen, adda mapan ko sabden a kwarta. Agbayad nga minan ni Guryong iti utang nakadakamay. Kasta ka di, nana. Nasayaat nga rod, ano kasta? Addan tuman nga rod kwarta yun Ay siyempre adda talaga. Kano kami pa'y anaawanan iti kwarta lablay. Anya? Naglastog mo tanday jay abakat no agsasao? Ha? Asino ti dakda ka matem? Asino pa'y kuma? Ni bakat pinang Nasabat ko itay. Imbaga nakit din akaano pa'y kano anaawanan da iti kwarta? Ay, anya lakit din. Kasla saan kamat ana erwam iti ugali da dya abakit. Sa bagay mo't kit di Ngam no agsasao. Kasla tay saan maawanan? Kunamla no kanayon nga da kwarta na. Saan man ani bakit pinang ti pagsaritaan ta. Intakit din iti store. Agpamerienda ka man tani. Nagbara ti panawen. Kasla matan impyerno ti kapudot na. Ay, nasingir mo ka din ni Goryong bagay. Ay katuan Oh, adto iti kwarta na singir ko kankwana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, hay, 10,000 ko naman. Ha? Kun saan laday ta? Daytoy mo, tinasingir ko kini kumarik nga istilayng 5,000. Iso nga da kwartak 15,000 pesos. Ay, nasaya at no kasta bakay. Gumatang ka nga roday, iti sidain. Tay karni mamay, makahuman ti kanayon anatag. Ay katuan Day talagayam. Mala, mangisaan ka nga rod iti napaywan. Mapanak ijay tersina ni Panyang. Gumatangak iti sidaag. Nay, si kamat gayam maray. Wan siya. Saludsudam mo't no anya daytoy imot ka. Anya? Karne daytaw. Karne. Si kangay naggapuam. Kaduam pa'y tapawm. Ay na, naggapuak man ija ayan da Madam Rosalia. Kaduak pa'y daytoy apukok. Nakilabadaak. Imbag lang nga daigatang ko iti usar dagiti anak ko nga giskwila. Apay. Awan kwartam nga igatang mo iti usarda. Awan nga rod. Isu nga agan anusak amapan makilablabada. Ay, unay daytan Juanita. Amangan no kayat mo ti umutang kanyak iti kwarta nga igatang mo iti usarda. Ha, agpay siya maray. Wen, Juanita. Umay kanto iti balay. Pagsaritaan ta ti may papan iti dayta. Ay na, agyaman ak unay kumare. Ay,
Awan na nyaman na, Juanita. Imbag lang aday gatang mo iti usardag iti anak mo. Kasi damat no sumrek da iti pagadalan nga awan usarda. Uwan nga raw, maray. Sapay na ira na ngamin nga awan trabaho nila kay ko. Ay, ibagam ama pa nagsapaul. Saan akanayon kat addamayat nga agpautang kada kaya. Wan, Malain kan, tapno maigatanga mo dagiti anak mo iti usarda. Anya, pinautangan na kayo ni Nana Pinang iti kwarta, kunayo, Nana Juanita? wan. Mas daawak nga raw ta pinautangan na. Manungay ti impautang na kada kayo. 1.5. Umdas nga igatang ko iti usardag iti anak ko. Ay kat nasayaat nga rin no kastaan, Nana Juanita. Adda usaran dagiti ubingyo. Ay, siyak kumamit ti pautangan ni Nana Pinang. Adda ko man napatig apang usara. Ha? Kat kasaritam Amok nga dapay kwarta na dayjay. Ngamen, nagpuskol jay pitaka na idi nagpautang kanyak. Kasta ka di, Nana Juanita. Ala, bareng maranaak ni Nana Pinang, takasaritak man. Anya, umutang ka doon na. Wen ko manana, uray 1.5 laang. Ay katuan day talaga yam. Ay na, agyaman ak unay Nana Pinang, agyaman ak talaga. Awan anyaman na, basta dalakit day. Apekit din na saan. Di kay madanagan, Nana. Bayadak tumit laang, apaman nga da kwartak. Ken saan ang mabayag? Nasaya at no kasta. Mabiit laang tala at ti kwartak nga ut-utangan. Ay na, Nana Juanita. Sapay la kuma. Tasaan nga aramidan ni Nana Pinang tikas iti naramid na idi kininanang ko. Ha? Anyat kayat mo asawan lable. Idi ngamin, pinautangan ni Nana Pinang ni nanang ko iti 1.5. Idi kwan, ni, ibuy-buy na matan. Aniya? Ay na, pudno ti ibagbagak, Nana. Nagalas ti ugali dayjay abakat. No agpautang, mayat ta iso ti umuna amang ibaga apautangan na ka. Ngam no sumro matitililing na. Ay na, ibuy-buy na kunak tumat. Aniya? Iso ano adda kwartam, Nana? Bayada mon ti impautang na kan ka. Di mon orayan nga ibuy-buy na. Ay na, sapay awan pa'y kwartak apagbayad ko ita. Agdiskitar ka, Nana. Nasaysaya at pa'y nga imutang kalaangan iti Bombay. Ngam iti dayjay ama nang ibuy-buy abaka. Hay! Nay, apayain. Agong ungit kamitin bagay. Sapay ag may sakang agsasaw. Hay! Marurudak! Anyamanan ti pakaruruda maya. Ni Juanita man, manungal dawin di utang na kanyak awan 5. Ngam di matagbayad ang. Adya, Umutang-utang ngam nagtiwod mat ngagbayad. Ay marurudak ka talaga. Hinton kwan mapan ko pok kawan ije balay da. bakay. Ho! Ne, da kayo magayam ti masabat ko, Nana Pinang. Kaslagong ungot kayo. Sana kasla, lablay. Talagang agong ungata. Ha? Taapay, Nana. Dayjay Juanita. Di na amot agbayad iti utang na. No saan agapoy ti kwartak nga impautang ko kan kwana. Saan anakadal dagiti ubing na itatawan. Gaputawan igatang na iti usarda. Aniya? Gaputadyak sing-singiran. Saan matan nga may agbayad ti awanan bain na Juanita. Paymanta inak pagsasawan. Ay na, Nana. Saan kumamat agasta? Ngamin, da kayo tinagboluntaryo nga agpautang. Saan mat animanang Juanita tinangpilit kada kayo? Ay basta, utang is utang. Saan nga agbalin kanyak dagita sarita, mawatam.
Anya? Kasta ti imbagakan ka di bakit? Nagsasanga ti Sara na? Wan bakla, nakalas at talaga ti ugali dayjay abakat. Wan mat! Manipod pa'y idi, kinaging ka ita. Hay, managiboy-boy dayjay. Aging tutulong itipada na atao. Inton kwan, awan pa'y manungal daw, iboy-boy nan. Ay, agyaman dayjay abakat, ta saan da tutupan. Ay, no siyak ti pagaramida na itikas jay. Talaga at tutupa. Aniya? Juanita! 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 Ha? Kumare, abay nga agpukpukaw ka matan dito. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ayawan bibiyang ka no mangagdagiti ka aruba. Ti kanyak laan, bayada mo ti utang mo. Aniya? Day tati pagungungtan yaw, kumare. Nagsaritaan tamat, abayadak mo't na dayjay. Ngam saan pa'y kumanga ita? Ngamin, awan pa'y naurnong apagbayad ko. Ayawan bibiyang ka no anyaman ti rason mo. Basta bayadam dayjay itamot laang. No saan ka ngagbayad, idarong ka iti stapa, wano ipapulis ka. Aniya? Anya mo tikas na nga ugalim. Sika tinagboluntaryo nga agpautang iti kwarta kin ni Juanita. Ngamita agong ungit ka. Jak nga rod mauray nga umayagbayad. May sakamag, saan ka makauawat akunak? Anya, Orayak nga uray, awan mo ti ropa ni Juanita nga umayagparang. Kalpasan usar na ti kwarta nga impautang ka. Ha? No saan agapo kanya? Saan anakaadal dagiti ubingda? ay na, pinangaya. Awan pa ti makalawas manipod idi nagpautang ka kinkwana. Ngamita, umapapoy mo tinday tapongtot mo. Awan pa'y makalawas. Aya, Kitwain, ay salbag ki di tikas to aya. Saan mo magaya mapampanunutay? No kaano ti nagpautangam? Basta napanunot mo ang mapanagsingir, mapangkalatan, nga oray ka lagpuk-kapuk kamay. anya! Wando na, parikot ko nga ron ita. No sa di no ti pangalak iti bagbayad ko kankwana. Tapno man sardengan na kung nga may pukpukawan ni Jebalay. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ay na, madanagan na Juanita. Ang mga nukas tamot ti aramidan na kanya. Gapo iti kwartaan na utang ko kankwana. Ay na, masigurado akas tama ti aramiden na ka. Siyak tupay, awan pa'y makalawas manipod imutangak. Ngamita, iboy-boy na mutan. Ti kasayaatan nga aramidan tayo, nana. Mapantayo laangan iti ayan ni Manang Luz. Isu laangan ti mapantayo pagutangan iti kwarta. Isu ti pagbayad tayo kin ni Nana Pinang. Ha? Wala na. Iti kasta, mabayadan tayon ti utang tayo. Tapno awanan ti pagparparikutan tayo. Iboy-boy na magayam. Ket, ada na utang yo. Ay na, naimbag nga rutad na. Isu ti mapan mi ibayad kin ni Nana Pinang. Ay, jakon urayan nga umaynak matpuk kawan gapo iti utang ko. Ay, nasayaan, tanapanunot mo dayta. Naimbag ni Manang Luz. Tanuawan pagbayad mo kahit makitungtong ka, makaawat. Nuni bakit pinang, ay, naglaing nga gibuy-buay. Wan nga rod, kunaklakit din no nasaya at ti ugali na. Isu ang nagagaranak mat nga imutang idi pinautangan na ni Nana Juanita. Ay, husto laang tanapadas yun. Inton sumaruno, amo yun ton. Ura iso tag voluntaryo nga agpautang. Saan kayo nga umututang? Oh, adayta. Dayta ti bayad ko iti utang ko kun ka. 1,500 dayjay. Ngam ni nayunak iti duwagasot. Isu a 1,700 amen. Ha? Uray sakmat nana. O, at titibayad ko iti inutang ko kada kayo. Nay, apay ngay nga agbaybayad kasi kaduna.
Kat saan ka pa'y mat asing-singiran? Ay nananadya kun urayan pa'y nga umayo aramidan kanyak tikas iti naramidyo kininanang Juanita. Anya, impagarup mi no nagtaod di tapuso yu ti tumulong iti agkasapulan. Ngam saan mo ta iboy-boy yu magayam. Wang nga rod, Mare. No amo mila kumakas tagayam ti aramidaw. Saan kami la kuman nga imutang? Kan may si kamo tinangibaga pa utangan da kami. Saan ada kami tinagpilit? Ngamita, kasada kami mutan ti parparwarin nyo wa nagpilit kada kayo. Ay na, pasensya kay kumanak. Alaan nyo dito yung kwarta. Iti kaano man, saan kami to nga umutang kada kayo? Man nagibuy-buy kayo. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din, insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, unay mutin ti kastoy abihag. Manon nga daw nga awan trabaho. Ha? Awan pa yun maigatang iti mo ma. Ay, salbag. Ay nalakay, no talaga akayat mo ti agtrabaho, inka agsapol, ado ti trabaho ijay ili. Kargador no iso. Saan ajay trabaho ti mangsapol kan ka? Aha. Amumutay na Jacqueline niya ti kas di a trabaho. Anya kat takargador nga ibagbaga mo? Anya laki din. Amo mga skill datawa karpintiraw. Apay kit din na mapanak agtrabaho akas kargador. Aha. Anya? Aha. Ay unay kan lakay. No ti tao kat addan pamilyana saanen arumbeng nga agpili-pili iti trabaho. Mawatam? Gunen! Di ka madanagan. Addan to mga yab kanyak nga agtrabaho. Saan lang nga ita? Oh, papanamanan. Ay, mapanak man ni Jedaya. Inaksapulan da kita babaro nga agmumuma. Anya? Madikat ti aldaw ka, hunudyak makamuma. Kasla matayak si ka. Ay unay kan lakay. Sobra daytan. Imbes aday ta oras mo amapan makimumuma. Ket usaram amapan agsapol iti panggadam o di nasayaat. Ay, naaddan to ka di. Pakadanagam aya. Ay na, maistresak ka talaga kan ka. Addanto kang addanto. Kaanon to pay dayta? No agitlog ti baka? Ay, saan? No agtambling ti masikog. Anya? Joke on lay. Ngala, inakom. Dasaya at nasapat ka baldaw. Nay, apay ka din na. Awisan kayo kumainton bigat ijay balay. Ah, ay, ikaw na. Dagitaman ti pag-aayat ka. Ay, pasken ko naman. Wan, adda parchen may adu ababaw. Iso nga umay kayaw. Ah, apaw? Ay, agasam dat. Wala na, umay kami. Ket agyaman ak una, iti panangawis mo kada kami, ah. Awan anyaman na, baldaw. Among bakit? Itay napanak nakipalanit ija ayan dapilang. Sipot-siputak di inayaban da alakay. Lakay nga. Di ngay nakabantay iti ayan dagiti watwat. Malagip mo. Awan, apay. Ang panunutak nga rod. Anya nga tano adalag di trabaho na. Anya? Makitak ngamin ket kasla easy money. Amin kano apapanan napasken. Ikanda iti kwarta. Kasla maaw-awis tiriknak ah. Amam, nagmayat ka atong paan, tapno mariing ka. Kas ka lang amin agtagtagainop. Ay pudno ti ibagbagak bakit. Ken malaksid iti kasta at trabaho ti mamad daw. Adda pa'y may sang amok. Anya? Kunwari, adda na takawan na niya. Kaumay na kanya. Pugtuak no asino tinagtakaw.
Kalpasan na, agpabaya na. Di easy money. Planuwag analayng noon niya ti Aramidag. Noon niya ti ibagak tunggal umay agkid daw iti tulong dagiti umay agpapantaw. Praktisag man no kasano ti Aramidag. Kaya noan niya ti tangtang abat no bilang adda umay. Panunugtag man. Oh, anyangay, talaga ka di nga awanin panggap mo ang mapanmang sapol iti panggadam? Kwa bakit? Dito yaklatan balay. Don't worry. Dakdakkel ti masapulak dito, ingem ti mapanak ag konstruksyon, uno ag kargador nga ibagbagam. Anya? Nagwarasan dito barangay tayo amamadto akon. Iso nga uray po utam. At danto umay dito balay nga agkid daw iti tulong ko. Anya? Di siyempre. Agsingirak mo't iti kapkap na ka. Ay, sumardeng ka man. Tapno ammom. Itaapanawan, awanan ti mamatpati iti kakasta. Dagiti laeng tattao idi ununa na apanawan ti mamatpati dita nga ibagbagam. Maawatam. Ay na, di ka man sumanao. Uray kita iti saan nga agbaya. Adda umay dito'y balay. Anya? Ni Manong Baldong asawa ni Manang Tina? Mamadto? Wan ka no. Iso mo tinangag ko apag sarasaritaan dananang kantatang idirabi Os? Mas daawak nga raw. Kaputa saan mo't asi, kud akas jay ti trabaho na. Amu tayo matan, asipod paikit sarot da dyan tao. Uy, di lamas yan kanibagat na trabaho para kada kwada. Ha? Ay, amok ate pampanunutan da dyan lalaki. Easy money. Sadot nga ron. Siguro Ay, saan siguro? Amok nga isotipod no. Nakadakdakilan na lalaki. Ngam saan nga agtrabaho? Ay, Diyos ko. Anya? Ni Baldo? Mamadto? Wan ka no. Salbag. Ay, di pa ila mapanmang sapol iti panggadan na. Isumot lagaya matunggal lumabas sa kaya balay da. Adda ijay sangod ang agtugtugaw. Nagmayat ti pa nagkapina. Agur-uray siguro ti customer na. Ha? Kitwain, customer ko na. Dagiti tattao nga uto-uto nga masidagkin ko na. Anya? Ngam sapay la ko matawan. Ngamin, amok nga ramid na ladayay. Tapno agkakwarta. Tawanan ba Sadot alaklakayan. Anya nga ta, ano paglulukwan tayo da dyan abaldo, ha? Ha? Anya ti kayat mo asaway? Wan nga raw. Anya nga tati aramidan tayo no bilang laang. Mapantayukin ko na. Lukwan tayo, anatakawan tayo, ngori saan. Kitain tayo man, no anyat ibaganan, no kundit, apadtuan na, no pudno matlang amamadto. Anya? Amangan kit di mo na makapungtot ka na tayo, no bilang laan. Ay, di ka madanagan. Siya ti makaam mo. Talo tayo, kumpara kan kuan na. Oy, alangan ba't nga atrasan tayo? Kit mapantayo Tapno man sardangan na dadya trabaho na. Diyan lamang loko itipada na ataw ti amuna. Makadlawa ka. Apay ngay. Awan mo ti umay dito'y balay nga akid daw ititulong ko. Ha? Manon alawas ti napalabas manipod nagwaras dito'y barangay tayo amamadto akon. Ang maging gayta ka awang payla imay. Kat amuda akon kundit laday tanga aramid mo. Saan? Saan nakamapukawan ni tinamnama bakit? Marik na nga daw umay intong bigat. Anya? Ay nabaldo aya. Agar aramid ka laeng iti pakaibabainam. Anya apakaibabainan nga ibagbagam mo. Addan tulat kwartak nga ibayad ti tao nga umay
Di kan tuman paiggaman. Anya, Sigurado kay kada, iti da ito yung aramidan tayo. Siya nga ro ti makaamo. Amangan ki di may, no makakatawa tayo, kabayatan ti panakisarita tayo kinkwana. Ket lapdan nyo tapno matiklo tayo da abaldo. Ay, kanyakit asadot na. Ado mati mabalin a pagtrabahuan, mamadto pay laeng. Hoy, nako. O, ala, mapantay nga rudan. Tapno kitaan tayo man, no anya ti reaction na. No siya ket excited ka makisango ken kuana. Oh, da kayo magayam, Romel. Uwan manaw. Da kami nga road. Ay na, nagsayatan tayo may kayo. Ay kaagina na kayo Uwan manong. Mabit lang Ibagak ka ni bakit ang mangisagana iti merienda para kada kayo. O sige, thank you. anya, pagmerienda ang pay ida. Word, ala na, di ka din agungit. Ngamin, amok adak kelagatan ti singer kadakwada. Amok anatakawan dagi jay. Anya, kat anya ko mga rod ti ipamerienda kadakwada. Ingka pa'y umutang iti ayan ni Kumari Mabasyang. Ibaga masyak ti agbayad, kalpasan ang masingir ko ida. Anya, Ingka na, tani, agur-uray da iti salas. Naimbang nga oras yo. Anyang iti maipay ko kada kayo. Kwa, umuna iti amin, nadamag mi ngamin amay saka mamadto. Natakawan kami ngamin iti cellphone kan kwarta. Isungay may kami. Ay, kasta? Wan manong. Adamat suspitsami ang ngala. Ngam saan kami asigurado. Isungay may kami. Bareng maamuan. No pugtuan yo. Awan parikot iti dayta. Maamuan tayo no sino tinangala. Ay, nasayad mo kas na manong. Parikot ko ngamin dagiti ado a files ko iti da a cellphone. Ay na nagdakilagata dyan nala na akwarta. Kasta ya? Ala, agulay magtay nga ron. Rugyak apugtuan no asino tinagtakaw. O sige, let's keep silence. Ay, kurimaw. No, sino ka man na nagtakaw iti cellphone kung kwarta da ito'y abakla. Agparang tiropam dito'y danom nga da iti sangko anak. No, sino ka man, saan mo nga ibaknang ti kinagtatakaw mo? Lalaki mo tinagtakaw. Ha? Gasta? Mabit lang tayo tuloy ko No, sino ka man na nagtakaw? Agkabibaw tangiwat mo. Agparang iti daytoy adanong no anya ti langat ti cellphone nga inalam. Samsung dyan nala na niya. Ha? Ay saan manong? Bobo, dyan natakaw. Ay sti, Vivo, kunak kuma. Anya? Ay, mabit lang tayo tuloy ko. No, sino ka man na nagtakaw iti kwarta kan cellphone? Pangaasim tayo sublim amin dagiti tinakaw mo. No sanak nga agbidot, 10,000 ti tinakaw na. Ay, 5,000 latin na pukaw kada kami. Ay, kastaya. Ay, mabit lang tayo tuloy ko. Ay, saanin manong? Agam ang mangaw kan. Ha? Ay, tapno mo man niya. Imay kami laeng, tapno padasan da ka. Angam ni, talagang aramidam ti amin, tapno mamati kami. Angam, ay na, di kami mamatikan ka. Anya, kita saan ako na mamadto? Kano mamadto ang ron? Mamadto ang al-altit. Ay na, ang kakipang sapol iti panggadam. Saan nakasta nga aging papadto ka? Saan kami ang natakawan? Kung kunami laeng. Anya? Wanat? Saan kami ang natakawan iti cellphone kan kwarta? Ngam tila mo tani bagbagam. Samsung, kas kada 10,000. Ay nako. Ingkag trabaho manong baldo.
Saan ka mang namnama dita palso apang madto? Maawatam? Dagiti awan ng bay na tattao. Oh, anya ti rupam itang kadagiti tattao, Baldo. Naamuandan akun kundit laeng day taapam madtom. Ha, salbag ka kiti. Di ka kit ngamin mapanagsapol iti panggadam saan nakasta. Saan damot gaya man natakawan? Ngam imay dapay lang aging dadamag dagiti awanan bahin. Sigurado nga iwaras danday dyan nga naramid da. Kat, Sus, anyang itinamnamaam. sigurado nga awanan ti umay agpapadto. Ano kastoy? Imbis na nagmayat ti plano, awanan. Ay, salbag da dyan bakla. Ay na, husto lang dayjay nga inaramid takan ka. Tapno agnakam ka. Iti kasta, agtrabaho kamitan. Anya, kasta ti inaramid daw, kendibal daw. Wena na, pinaglulukwan mi. Kat, success, ah? Naamuan mi akon kundit lang ti bagbaga na amamadto ka nun. Husto lang, aday jay ngay naramid yaw. Tapno awanan ti tao amapan kan kwa na. Anya ka tamamad daw. Hay, sadot na lang ang agtrabaho. Wala nga roon, di lamasyan ka ni bakat na. Ay kat barang ano itan kat makapanunaw. Kat mapanagsapol iti panggadan na ti sadot abal daw. Ay, isi manay ti kayat na. Ay, si kamot gayang di masabat ka, baldaw. Papanam ngay. Nasapa ka may. Kuha na. Inak man iji ilay. Ada ngamin nag-applyak iji at trabaho. Iso nasapaak tapno masapaak mo na makadanon. Kasta, ay kat nasaya at saan aday tamamad taw tinamnamaam apagkwartam. Ha? Wan, pundo ti bagbagak. Apay, ang angaw ay aday di abanag. Basta latan amamad to ka, tapno laang agkakwarta ka. Ay nakababay day di ngay naramid mau. Kuha. Iso ahusto laang day taamapan ka trabaho ijay ilay. Saan mo anam namaan nga dapay ti umaykan ka? Nga may nagwarasan dito'y barangay kayaw ti inaramid da baklakan ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Nagsakit ti tiyan ko, ulinaw. Ay, Saus, delikado no ka na yung agsakit ti tiyan mo, tatarman, o. Apay anay bagam. Apay ang delikadaw ako na. Ang mga no sintomas dahi tan tinadagsin na sakay, o. Anya. Wine, ang mga no adan acute ulcer mo, tatarman. Cute ulcer ko na. Wine data, man-manon ti makalasat, iti kasta sakay. Anya. Kaduan na nga agsakit ito ulcer, ka matay. Maungkal adagaws. Ay, sapay. Awan pagpa-check up ko iti doktor. Ay, Saus, ay ka ila ko muna tayo kakaisuna no ang mo, tatarman. Pagpadoktor mo, sapay nasakit ti matay. Anya. Anya manandag iti imbagbagam kin ni Tata Arman, Lino. Rinabak ko lang, maapakay. Pinag-nervyos ka. Imbaga nga da-acute ulcer na. Ay nalakay, amang nuday tanalabos a panagrabak mo ti pakaisagmakam. Danag mo na yan. Apay ko mamay sagmaka ngay. Pakaragsaka na ito nga naramidag baka ito. Anya lakit din, Lino. Nagalas day tang aramid mo. Ni tatarman din napili karabakain.
Tamo ka nervyoso na ijay. Ay, makamu kay tibiyag mo, Lino. Ah. Ingkakit den rabrabakan di lakay. Inton kwan nagsakit iti puso. Niking ti lumabas iti parangan. Isuman ti rabakak. Adaytan. Nay, Keng, si kakadidayta. Walinaw. Siyang tetoy. Apay? Ay, saus. Apay ngay. Delikadaw no. Apay? Awang mo tinakita nga ulo mi tay sumungad ka. Anya? Ay, saus. Delikado na ita apartaan, Keng. Ada ka no dakis, mapasamak king ka. Ay. Di nakman rabakan iti kastalino. Ay, apay so ti magbagak, Keng. Isungarot na dinamag ko itay. No si kamoy lang, ti lumabas ito parangat. Anya? Ita, addan makita nga ulom, Keng. Ay, diyak ka iti kasta rabak mo lino Ay, sana ka mga nabrabak, Keng. Agpaisaw na kiti, bagbaga na kiti lalakay, kung babakay. No di mo sumangin na ita, ay matay ka kanaw. Diyak pa kaya ti matay linaw. No di mo kaya timatay. Sumangay, tapno saan ka amatay, oh. Kasano ka sumangak? Ay, parigo mo na itan, Keng. Diyak ka mo no kasano sumangay. Mamanot agbyag iti kasta, oh. Anya? Nang rabak ka manan iti kaaruba, Lino. Day talatan ti amom nga aramidan iti biyag mo. Ay na, pakaragsakak ko na kumanan iti mga rabak, Maria, bakay. Inton kwan na isagmak kan iti day tangar aramidam. May sagma nga. Awan to apolos ti pakay sagmangak. Uray po utang timbagak, oh. Ay, anya lakit din ti asawak ama nagrabak. Ti amom nga takot na saya at day tangar aramidam. Ado ti mabutbuteng gapo iti nalabos a panagrabak mo. Ano ti mabubuteng nga? Di ka man sumanaw dito, Maria. Pakaragsakak ko na man ang tararamidag. Unay mo dati. Saya kikigtutin ti lumabas iti parangan na. Ha? Rabaka man day ta babae. Nakasusuon ni ti labba. Naglaon laki di tinatang ti sinusuon na. Aday tan. Ha? Ay, kabalyaw! Ay, sos! Kabalyo, anak ko lang, Unay kanisay. Dadya lang inaramig ko, nakigtukan. yak kayat ti makigkigtout. Ano ikaw? Sinipanan mo tanisay? Day tati maghanap maulinaw. Amom lang arudan na managkigkigtuta. Kigtutan nakpailaan. Ha? Ala, pidotam day talabak anarglag. Anay ka? Kawanan kay di bay? Nagalas day tangaramid mau. Ha? Oh, anya nga ita. Nasipat na ka ni Isay arinabak mo. Ay, nagsakit ti pingping ka. Gapoy ti panang tapis na kanya. Amom lang arudan akikigtutan day jay akaruba. Ingka pa'y lakinigtot. Ay, diyan mo namnamayan na sipatin na dyan. Ay kagunggunam ata kinigtot mo nga rod. Kurang pa'y day ta nga inaramid na kan ka. Dinanog na kumaday tarupam ka. Anya? No di ka agsardang iti kastangar aramidam. Makasarak kanto iti mangdisnog iti subsub mo. Nagaluk-lukod na ti asawa Maria. Apay ka di, Tata Arman. Ay, imbaga na. Nga da sakit ko nga ulcer. Ha? Lakok pa ite kakaisuna anuang ko tapno ada pagpa-hospital ka. Hingam ko na ti doktor agagangay lang ti sakit ti tiyan anariknak. Anya? Talaga nagdakas ti asawam. Namatpatya kadagiti imbagpagana. Naglay nga magrabak. Ay natata, siya kung ti agkidkid daw iti pamakawan iti inaramid na. Bayan nyo, bagbaga akmat ti asawa. Ngam di nakmat dengdenggan. Ay, natimistik ko ko na mati kadagiti imbagpagana.
Nagtungpalak mo daga. Tata Arman. Ay mo di alam makapagtagpal ay madisnog ko ni Lino nga asawa. Nasakit tinakam kan ka ni Tata Arman, Lino. Apay kung mga agsakit tinakam na kanya, ngay mo, Maria. Gapo iti panangrabak mo kan kuana nga da sakit ng ulcer. Ha? Di jay. Oh, ha? Di ka man kundi isum dita. Tasaan anasaya at dedye nga inaramid mo. Agasam, tainla ko na pa yan jay kakaisuna anwang na. Ay kabasol na mga lang. No, apay na mati adagos. Oh, Ha? ita, agsakit tinakam na kanya. Ay, agmauyong kan. Tasaanan anasaya at day tangar aramidom. Ay, jak kaya dahi tangay bagbagang Maria. Oh, sana nga agmauyong. Agmauyong ka, tasaanan agagangay day tangar aramidom. Nasaya at ayat timang rabak iti padam atao. Ay, kinasaya at para kanya. Tapakaragsa ka nga raw. Ay, di kan sumanaw dito. Tanay, rabiyo na yan. Kaya't kaunti maturaw. Sapulak nila kay Kaulinaw. Nakitam ka day. Ay, nilakayaw. Ay, diyan mo nakita. Nanausana. Ay, napanan na nga tanday jay alaklakayan. Si Kapay lang. May tinakita nga may dito arubayan. May nanausana. Itay pa'y nga may nasapsapulak. Tasaan matan anagaw away. Kat adda ko maiparamid ko kunkwana. Ang mga nun na pamit nagsapol iti sa bali, babae. Nanausana. Ah, anya ti kayat mo ha sawang. Ay, na pa nagsapol ito, bobing. Nga mitisi ka. Nanausana. Anya. Ay na, saan yun nasa pulay? Tamang ano at dan chicks na sa balay, oh. Agpaiso ka di day tangay bagbagam linaw. Kung nga may nanang, at nga min nakita ka sa balay, babaya kakuyog na. Diyak kayat ti marabak linaw. Ha? No marabak mo dagiti daduma akaruba. Idumanak. Oh, Oray no bakit akaun. Kabaila kapag sinaan ti spiritong. anya? Maminsan pa'y arabakan nakitikasta. Pisitak day ka nagdakkel nga ulaw. Ha? Pagbalinan ka akararwa, linaw. Iyay. Nay, apay di na muting kasarsarita. Tata Arman. Awanan kay tibay Linaw. Nay. Heh, Apay ngay. Kasla kumilaw mutin na kiti matam, Tata Arman. nasakit tinakam kukin ka. Indadanas na ka. Ay, mabit man lang, Tata Arman. Apay kumangay, ngayon dadanas ka. Inlakok ti kakaiso na bakak. Tayong bagam nga da sakit ko nga ulsan. Ay, saan ko nabasol na ita, Tata Arman? Apay kami na mamati ka adagos, ngayon din baga nga dasaki mo nga ulsar. Na ay sakpay ki din takim basol. Kapuno mga may, Tata Arman. Ay, Nay, makaungit ka mga talagang, Tata Arman. Urela lumawa mo tabot tagong maun. di ka katawa at tagyak kayat ti style mau Nay. Apay lumabang ka, Tata Arman. At naglastok kan. Na. Laban gayam ti kayat mo ay ipulong ka kini usana ka bagis ka. Anya kumamit ti maramidan ni Nana Osana. Ay, may. Makitam tao. Sigurado apagbabaw yam ti naramid mau. Kaya't mugayam ti laban Diyan mo nga tanit na Tarman. Butay nga. Pulos mo. Oh, anya ti tantanabutob mo si Kalino. Itay kapay asaan amakaid na. Ay, dahil man alakay Arman. Bubungan na kiday. Pinangtanak ti awanan bay nalakay. No kano ulitak pa iti panangraba ko kingkwana. Ipulong na kano ni Nana Osana ka. Sana. Anya? Ha? Asino kumama da dyan baka Osana ngay. Ta iso ti pagpulungan ni Tata Arman.
tatarman. Husto daytan. Takro, alala ka yan. Sana makagit over, ti parang raba ko kingkwana. Talaga na sakit, tinakam na kanya. Yo! Nalabos ni Lino ang rabak, tatarman. Huwag nga rod, King. Saan lasak ti rabrabakan na? Uray dagiti na duma kakaaro ba? Uri siya nga ro, tatarman. Rinabak nak mo da dya, Linaw. Awan ka nun ti ulok idi nakita na. Kit matayak ka nun iti mabiit. Ha? Jack na gustuan ti rabak na kanyak. Hanggang binaybayak latan. Jack kaya't atutupan ti bagtit akas kwa na. No siyak. Heh. Jak mapakawan ti awanan bay na Linaw. Katawan nakpay. Nuapay ka no, namatiak ka dagiti imbagbagana. Ha? Aya? Salbag na dya, Linaw. Heh. Nagnirbyo sa mga dagaw si imbagana nga da sakit ka. Kasa nakapapapati ngamin dagiti bagbagana, tatarman. Sumurot kamot adagosan ka dagiti bagbagana. Nga uray palsumay. Hanggang magsagana ti awanan bain. Ipulong ko, kani usana ka bagis ka. Ha? Nujak ka ba ilan di makilaban ka ni Linaw? Ni kabagis ko nga usana ti ipasangok. Anya? Kitak man lang na dya, Linaw. Ang mga nagdep-dep pa iti babawi na. Kasta ka na ikabagais. Ayun ka ba, guys? Jak magustuhan tinaramin na kanyak. Saan lasyak ti rinabak na? Ado kamay. Amo ko, day tangaramid na, kabagais. Kaya't nilino ti laban, iso nagipulong akin ka. Nasayat mo day tangay naramid mo, kabagais. Anya ti kayat mo nga ramid akan kwa na. Danog man di pispis na. Anya pa'y, Kung taram tapno agnakam. paltugak ka day. Dahil saan. Parigatam lang baban iti danog kan kugtar. Tukulak ka di dagiti tultulang na, kabagais. Adakan ka. Day talang, di paramid mo kanya. Pagdaram tingiwat na tapno sana mangrama kay. Pusyak ka di amin ang ipon na. Adakan ka kabagis. Nabayag mo ta panawon, ajak nakilaban. Kat no siya kiday ti pagbot-bot nga dagiti padak abalod. May salang asaw agbutangdan. Ah, Kanaw ti kayat mo apan ang bugbog ko kan kwa na, kabagay. hey, anytime. Sigay, umay ka tabuyam taramidak kan kwa na. Nay, dua kayo ba nga agkabsat yung masinag kanya. Yo, tatarman, nanaw sana. Ipakitam itatilaing mau. Ha? Kakuyog kung tikabsat ka. Ipakitam, malalaki ka. Ah? Talaga pinaypaisum timbagam nga gipulong ka kan ni Nana Usana, tatarman. Anya kumangit, ilabang kanya ni Nana Usana. Bakit ano? Di naktagtagibasitan. Anay ka. Dinanog mo mutin ti rupa, Nana Usana. Daytoy paltikugtor. Anay ka, kinugdaran na kumanan Nana Usana. Di ka matngarod lumaban, Linaw. Nagbig sa tinanog mo, Nana Usana. Ay, naidumduma ka macho. Saan lang aday tataramidakan ka tapnog nakam kan. Tok-tok kulak dagiti tortulang mo. Anay ka. Aurela, naritok na ito lang. Ay, pakawanan na akong tatarman. Nanaw sana. Sana ka lumaban. Rabak ko lang, dayjay. Agnakam kamat siguro itan, Linaw. Saan nga amin na tao kat marabak mo? Nanaw sana. Agnakam kan.
entero bagbagi bakay. Leksyon kan kaday talino. Nalaing gayam iti judo karate ni Nanaw sana. Oh, anyangay ita, tinuktukul na ang titultulang mo. Matayak San Maria bakay. Nagsakit entero bagay. Itaray na lang ni ospital. Apay ko mga itaray kay di ospital, kat basol mo matlaong ti amin. Ay baka si Mama Maria. Ay na, magdusa ka, Lino. Madingamin tirabak mo. Iso ana pasamakan ka ti kasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw. Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Anastasia, aglinis ka man dito'y balay, tao may agpasyar daan timlina kan Uncle mo Jerry. Ni, asino da kita? Apay, di mon malagip ni Antimlina. Hindi ka mo? Awan gayam. Ubing ka pa, idiin may dapim masyar. Awan pa'y nakam mo iday. Kan, asino day ta nga Uncle Jerry? Kabsat ko iti ina. Nabayag matlang anagyan iti Manila. Agpadpadada ka ni Antimlina. Aglinis ka Siguraduam nga awan tapok kadagiti lamisaan kan istante dito'y balaywan. Mapanak ko maagbuya iti kontes nga agluto dita Kapitulyo. Adula amin. Awan tumat lamaganap mo dita ning kagbuya. Nausumak nga ron nga agluto. Naglinis ka kiday. Tama pa anak makitsenda iti ipasango ta kadakwada. Umunag kayo, kabagis. Kabagis Lina, kat kabagis Jerry. Nagyaman kami. Adan na iti bisita. Jak pa'y naluto na ito'y kananda. Ayan, umunagtan. Ay, makabanog ti agbiyahe. Una yan. Tapermi matgayam ti pudot na dito probinsya. Awan pa'y lairo konyo. Mabit laang ta ipaalak ka ni Anastasia di electric fan. Anastasia, alaam man di electric fan dito'y salas, nakasapulan daan ti kan uncle mo. Naisaksak mo di electric fan. Kat ito'y pa ya. Apay ngay asaan mo't nga agandar. Kastoy niyo. Pagandaran. Kastagaya mapaandaran day ta. Masapula pampagen. Apay ngay? Ne, apay ngay nga gun-gun mo tan. Ayan na ayan ni Manong mo tatarimaan na dito electric fan tayo. Saan pa yan nagawin? So ka din dito di anak mo baby, di pimanaw kami dito. Ay wan, ni Anastasia. Punay kamatan. Takastapay matintad mo anagan na. Nagatidog. Anastasia? Mabalin mo't kumaata siya. Tapno masosyal, angkol. Tasang ko na ba? Pangbagat anagan? Tasya. Adda etch na. Tapno balasa nga denggan. Amom ka di tinagan dagiti kakasinsin mo. Jay katawunam nga anak me. Jay babae, Britney Joy. Jay matlalaki, Carlo Joshua. Kasta ti uso anagnagan ita. Saan atas siyang wano Anastasia? Ay, nakaluto ka ka din anak ko. Ingkan isagana ti makan. Ay, wala nang. O sige ha, panawan kayo pa dito eh. Agad-adal ka di pa ilang ta anak mo. Di na kayat. Nagpatinggalangan iti high school. Nangala iti short course. Agluto mati kayat na. Agluto iti... Anya ko ma? Tinasayaat. Pagalaam iti kinadoktor. Wano, abogado.
Isum na ti agluto. Kaya't nakano ti agnegosyo. Nabsugak. Naimas dyan loto ni Tasyang akin nantayo. Uray sa nga rod. Simple lang matagitin sa gana na ang naimas. Kunak nga ron, nga iso ti paglaingan na, ti aglutaw. Rumwar tayo itangal daw. Takaduain na kami amapan mangpasyar kadagiti daduma kakabagyan tayo. Wala. Ano, dagiti kakabagyan tayo dito Isurot tayo ni Tasyang, no kayat na. Diyak kaya ti sumurot nanang. Agbati ak dito'y balay. Tapay adi mo kayat. Adamot lugan da pagluganan tayo. Diyak ngarot kayat. Kababain ka dakwada. Kayat da sumurot ka. Nakauyaw mo da kita akakabsat mo. Apay, inuyaw da kaya. Anyangay. Saan ka di apananguyaw di panang katawa da itinagan ko? May, para da italaang gumora kan. Nagadungamin anakan. Day tapay mo't Anastasia tinapili yung ay panagan kanya. Imbagak matenken ka, pinagtipon mi, tinagan mi, itiday di tatang mo, at Tasyo. Kanagan ko mat nga ana. Iso nga, Anastasia. Diyak kaya ti sumurot ka na kayo? Sige, rumor kayo latan. Ay, diyak samot masurutan di balay ti kasinsin mo amistra. Agdiritso tayo, una agkilo tayo. Agdiritso tayo. Sige. Diritso ka na umanong. Nabayag ngamin na diyak imimbay di tao. Kasta ka day. Ana? Ay na, mabalo adagos ni Tasyang. Siyak man ang tinakita da ito, bakit? Nay, apay anak ko namday ta. Kita nabnabiyagayam jay dakklasiding iti pagtadtadan ti Luana. O kita man na imbag. Ay, di man sagit-sagidan da tasiding ko di tarupak. Kit-kitaan bilaang malaksid pa ita nasapa mabalo. Ang mga no kanser da ita asiding. Ay, saan kumamot Dung wak da ito nga anak kao tanagagat. Numatay adagos gapo iti kanser. Ay adyalaangan ti biyag kao. Apay nga ita kalangan nagawin. Kat ada bisita. Isumat lagayam nga da nakaparada lugan dita sa angot ibalay. Asino dagiti bisita ya? Daan ti Lina, kan Uncle Jerry. Dagiti man nagtagibasit iti pada da atao? Kasta ka diti ugali da? Anya nga nasaysaya at ko manusandan nga imay. Isumat lagayam Tagtagibasit dak ta istambayak lang. Isu asa anak langan ngagpakpakita kadakwada. Nagawid ka din ni Manong Mau? Nagawid. Nagsublimat la adagos, tada ka no trabaho na. Ada trabaho na? Ada, kuna namot. No kasta, nauman iti panagbalin na nga istambay. Ay, nanang, kaanong agawid da antikan, Uncle? Apay adamdamagam, kasangsangpat dalang idi kalman? Pagawawidam idan, kasano? Kadagiti amin akabagyan abinisita tayo. Awan lati naramid da? No di ti aguyaw? Ay, bay amlat ka di ida. Inuyaw da ito'y siding iti rupak. Kinadnganda pa yung tibiyag ko. Anyangay day ta nga aramid da. Hoy, si Kamberting! Dinak man paswitan dito'y tenga ti kalsana Uy, agong nga tadagos. Kasano? Dinak mo't ngamin pampansinan. Tapay kumapansinan ka. Agpapansinak nga rod. Wanya, kaano nga agdate ta? Agdate ka, may Sam.
Nagsungit ka matan, babe. Anya, babe? Kaya't kang ngawagan iti, babe. Dakas ka di? Panawan ka man langan dito eh. Perjim lang, tel daw ko. Uy, babe! I love you! Tasyang, nasaysaya at no saan ka na makiasawa. Hanay, apay anak ko namday ta. Nabnabiyag yay siding ije pingping na. Ang mga numabalo laang ti anak mo. Hoy, Anastasia, dengdenggam ka di ni Antay. Ha? Apay ka di? Ada ibagbaga ni Antay, may papaneta siding di ta rupam. Ang silsil po nak, tsak dengdenggan ti bagbaga na. Ay sus, kita day ta siding di ta abaga na. Ay won, talaga nga adda siding iti abaga na. Idi pa ila baby ang nakitak day ta. Kat kunak ano awanan. Nabnabiyag manan. Apay ka day, anya ti kahit asawon day ta asiding iti abaga na. Baklayin na tirigat ngagnanayon. Anya? Oy, auntie, di mo man sasawon ti kasta? Ay aguli magkatagsasaw pay laang na antay. Awan progreso iti biyag ti adda siding na iti abaga na. Patyan na kumata siya. Agnanayon ka nga agrigaw. Ay, sayang, jakmat na rogyan yung cooking contest. Asino nga taaya tinangabak? Babe? Addaman yun dito tao. Hoy, di na kawawagan iti kasta. Sumsumgarak. Di na ka di kablaawan, babe. Siyak tinangabak iti cooking contest. Champion ko naman. Ah? Sikati nag-champion? Wen, isa mabali na kung nagaram ka. Sumardeng ka, apay. Kayat mo, ti matay adi na oras? No patay ti kay batugan ti ayat ko kan ka. Di uray matayak itan. Ay, kunam siguro no agang angawa kanya. Oh, makitan ba ito'y siding dito'y pingping ka? Isungarap day tati nang papintas kan ka, babe. Bagbagay mo. Kaskala artista. Mom, ti kayat nasawan da ito'y asiding ko, ha? Manangibalo ak ka no. Nangag ko daytan. Ngam sana ka mamati, babe. Pamati lang dayta dagiti lalakay kan babakit idi ugma. Ay, iso ano kayat mo ti agbiyak iti mabayag? Sardengan na kon. Mangkita ka dita iti sabali a babae nga ayatam. Saan asya? Tamanangibalo ak. Awan mo tunjelugan danti ka nangkal. Ay nagawid dan. Kalata nagawid da. Emergency ka na. Anya day nga emergency? Natiliw ka no di lalaki nga anak ni uncle mo. Ada ka no imot na nga illegal a droga. Anya? Ni, kunak man no mangal ala iti kinaabogado? Iso man ti kunak day ta. Ay ngam, loko gayam day nga anak ni uncle mo. Agad adal. Ngam sanda mo't makatulturpaus. Asino itakada kami ti mangbakbaklay iti rigat? Ay, nimot antim Lina. Pinanawan dagiti anak na. Sapay, puro professional da. Idi nakaadal dan. Pinanawan dan ti inada akaslaawan anyaman na. Dakon. Adan ni Manong. Nanang, dakon. Apay ga itakalaang. Nagbiro kak iti trabaho. Isu asanda kon ngawungtan. Anya trabaho nga itinasarakam. Construction? Maano samday ta trabaho? Ano usak tapnusan nga ibaga dagiti kakabagyan tayo nga istambayak nga agnanayon. Ipanagnag ko kadakwada, akabalak mati progreso. Kasta tinanakam alalaki. Ala, agluto kayo man kiti iti merienda. Adda umay abisitak kay. Iso tinang tulong kanya ka makastrak iti trabaho. Sige. Agluto ak iti merienda, Manong. Anya a merienda ti luto. At damit gayam kan ka ti basit asarming aberbero kakading. Ay, pagsarsarming ko nga ron dito'y siding ti pingping ko. Kuna ngamin ni auntie ama nang ibalo ka no ti adakas to'y asiding na. Patsyamay. Nasaysaya at sa kano sa anak ko na makiasawa. Ngamin, ama nga numabalo akadagos. Nyalakit din. Awan ti mapasamak kan ka no patsyam dagitang istorya. Yawat mo man kit di day tasarming. Tagi barbasak man.
Ingkani sagana dyan merienda ngayon lutom. Taumay ka nun ti bisitak. O sige. Babae siguro to bisita man niya. Girlfriend mo siguro anya. Sigurado ati bisitak daytan. Sige, inakisaganan ti merienda. Inakitaan ti nagtuktok. Kunak tumat asikan. Umay ka. Ay, agyaman ak manong. Umay ka. Tagtugaw ka. Tagmerienda tayo itong madamdama. Ay, nagmayatain. Tamerienda adagos. Tuyan ti merienda. Ha? Berteng? Anastasia. Iso ti bagbagakan ka abisitak. Ni Berting. Nalaing agluto da ito'y agayem ko. Kasmatlagan ka. Champion iti cooking contest ko naman. Nagpintas gayam to'y kabsat mo. Mabalin ka din nga irito na kenkwana, manong? Day talaga ayam. Kursunada kahit. Nalaing agluto day ta. Kaya't nakanong aro tiag business. Ay, agpada kami Kaya't kumatiag business. Ala, agmerinda tayon. Anastasia. Anya ti makunam. Magustuhan nakakanon ni Berting agayam ko. Iso ka di daytoy, diag din dinamag a restaurant datasyang, kan ti asawa na. Anya tinahagan di asawa na. Berteng ti birngas na. Bert mo, ti awag ko kenkwana. Imbag man ta adagayam negosyo da nga gasawa. Damagak man, si bibiyag ka di pa'y ti asawa na. Ay si bibiyag pa'y Tay ko na aman ang ibalo ni tasyang anak kao. Ay sana pud no dayta. Saan? Jay bagam ide abaklayan na tirigat. Ititong palbiyak na. Sana pud no dayta. Tanay, puro nam ay matibakbaklayan na ita. Ay kat nasaya at no kasta. Kunak ano impaoperayo jay siding na, ijay pingping na. Apay ko mga ipaopera na. Kat iso matinang papintas kan kwa na. Sa bagay matkit di. Impakita mo iti doktor. Saan ka nung matakanser? No kasta. Swerte iti biyag na, dagiti siding na. Ay, pudnaw. Dagita siding na, ti swerte iti biyag na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At niyaman kamay, itingkay, panang tarabay.